Mir. Sve naprosto ćuti pred neprekidnom i tihom igrom prirode. Kao da se ništa ne dešava, kao da se ništa ne mijenja od ove ljepote Skadarskog jezera. Sve što ga okružuje ima svoj udio, tako da slika nikad ne prestane biti opčinjavajuća i uvijek istinski nova. Optočeno brdima koja se ogledaju u beskrajnoj bistrini, jezero postaje prava inspiracija. A tišina, koliko se ona osjeća? Ne smiješ se glasno oduševiti, iako poželiš da se začudiš pred neobičnom prefinjenošću dara prirode. U vremenu na ovoj našoj planeti u kojem živimo, pritisnuti vladavinom tehnike i njenih izuma, kada se često i u samoj umjetnosti pokušava protestovati protiv nje ili odati priznanje njenoj veličini, rijetki su oni umjetnici koji nastoje da se osvrnu oko sebe u traganju za nekim sada ili davno viđenim pejzažom, rijekom, obalom ili jezerom. Upravo takvi ljudi pomažu nam da pronađemo te zaboravljene trenutke iz djetinjstva, prizore iz nekog starog filma, postičući nas na prisjećanje kako bi mogle da izgledaju stare ribarske kolibe, čamci, obale rijeka, lotosov cvijet ili glatke površine jezera. Niko Đurović, suptilna likovna pojava i jedan od najstarijih slikara u našoj zemlji. Rođen 1905. godine u Roganima, selu blizu Titograda, u siromašnoj seljačkoj porodici. I evo te. Nas je bilo 4 braće i u vrlo siromašnom smo stanju bili. Sve to izdržavala majka i ovaj najstariji brat, ali su nastupili ovi balkanski ratovi i u tom ratu baš na Bregalnici poginuo mi je otac, a ovaj stariji brat je poginuo kao partizan. Od kada je počelo prvo vaše interesovanje za slikarstvo? Ja sam se za slikarstvo od djetinjstva interesirao, a uzrok tome je što je tu u selu bila jedna jako lijepa kuća koja i danas po stilu odgovara. Ne mogu je konkurirati ostale nove kuće, arhitektonski fino građene i tako. Bilo je mnogo cvijeća i to je privlačilo i mene pa i onu ostalu djecu. Ja sam tamo zalazio, to je bila kuća naše rođake jedne. I jednoga dana ulazeći u njenu sobu iznenadim se. Vidim na zidu jedan divni portret. I pitam, ne ko je ovo, nego pitam što je ovo. A ona mi odgovara, kaže, pa to je moj brat Milo Vrbica, on je slikar, to je rukom radio. Rukom radio, dijete, to ne mogu da shvatim da se rukom može nešto takvoga narediti to. I ona pita mene, šta si toliko misliš i što si toliko upitljiv za tu sliku i to ne. Kažem ja njoj, pa čini mi se kad bi mogao nešto toliko narediti da mi dosta bi bilo za cijel život, za cijel vijek. I to interesovanje je ostalo kod mene za uvijek, ja sam i prije toga nešto šarao, ali ovaj put sam shvatio jako ozbiljno. Međuvremeno ja upoznajem njenoga brata Mila Vrbicu. Fin, elegantan, visoko obrazovan čovjek, završio umjetničku akademiju u Rusiji, jedan od rijetko školovanih ljudi, osobito za umjetnost kod nas u Crnu Goru. I ja sam mu prišao ovako s jednom radoznalošću, ali kod njega to nije bila radoznalost, nego je to on uzeo čisto rodbinski onako. Prihvatio je to, savjetovao je, pričao je, a poslije kad sam malo poodrastao, onda sam zalazio i kod njega u kuću. Čak sam išao i na Danilov grad kod njega kad je on tamo bio profesorove srednje gimnazije i to. I odatle je počelo jedno živo interesovanje koje ne prestaje. Oskudica je jako velika, rat se završava, produžaje se školovanje po 2 razreda za 1 godinu i tako dalje, to ide sve na jednu brzinu, ekspres i to ne, mene mnogo okupira slikarstvo. Ne čujem glad, ne čujem ništa, ne vidim samo slike i slikarstvo i ništa drugo. I okrećem desno, lijevo, gledam sve i razmišljam nešto. I čudim se samo kad sam ja toliko pobuđen, koliko je tek bilo u Crnu Goru rođenih talenata i za slikarstvo, i za muziku, i pozorište, i književnost, i sve, koji su sprečavali takvi ratovi kao što su sprečavali mene. I tako ih je to pomelo da ti ljudi nisu ni znali imaju jedan talent, možda jaki talent.
Inače, ipak je bio poneki slikar. Nije bilo to baš da nema slikara, nego ipak neko izbijao na površinu i držao taj put u Crnoj Gori. I ljudi su se bavili iz te pobude, nešto da tešu, nešto da našaraju, neki ručni rad i tako ne. To se moglo osjetiti u porodice, kod ljudi, svuda se to moglo sresti. I to mi je dalo dosta razmišljanja kako sad ja da krenem iz te sirotinje, gdje nemam tu jednu okolinu koja će me podržati, razumjeti, uputiti i tako dalje, kuć da se upućujem. I ostajem onako kao dječko, ne pričam, šutim, zadržajem za sebe. Doma pristat nete da idem to da studiram, to nije unosno i tako dalje. Računalo se, pa iako postane nastavnik u gimnaziji, to nije tako važan predmet. I to ne opet je bilo neko podcjenjivanje i tu. Ali nekako dolazi već 1920. godine u Podgoricu, današnji Titograd, Miloš Vušković, obdaren slikar, iskusan slikar, dolazi čak posjed Beograda i Beča. I on daje jednu izložbu tu u Podgorici i srijećemo se i nagovara me da idem na umjetničku školu u Beograd. Idem za Beograd, slikam, živim u studentskom domu, sirotinski je, ali se prolazi. Grupa tu u nas, Petar Lubarda, Jovan Zonjić, Milan Božović, ja i tako. Hoćemo nešto drugo. Mi stalno gledamo kakva su strujanja u svijetu. Pratimo izložbe, posjećujemo izvesne slikare, ovako veće slikare, više reputacije i renomea kao što je Uroš Predić, Tomaro Sandić i tako dalje. I nekako ne ti ljudi primaju ovi svesrdno i tako. Da ne govorimo o Ljubomiru Ivanoviću i Beti, jer oni su neki savršeni ljudi bili tamo u svojoj ustanovi i u odnosu prema đacima. I pošto po to se budi ta interesovanost živo, da mi moramo svoje znanje vidjeti što se učinjelo, kakva su ta strujanja, stići do svjetskih centara i tako dalje. I nekako se rešavamo da se ide. Svi su nekako na jednom putu za Parisa, kud ću ja. Ja stvarno imam za taj put nešto malo skupljenog novca jer sam s vremena na vrijeme prodavao crteže neke svoje, baš u jednoj privatnoj galeriji koja je bila u suterenu Akademije nauka. I to je bila jedna mogućnost da i ja negdje krenem, ali to će brzo proći sve i ostaću na sred Gole Poljane. Međuvremeno sretem se s bratom Pera Počeka, Nikom Počekom, sudijom u Podgorici, i kažem mu gdje sam stiga i tako, i on vrlo ljubezno naredi jednu preporuku na svoga brata u Rim, na Pera. Ja se nekako kod njega uputim jako slobodno, kao da mi je neki obavezni rođak. I nekako u toj njegovoj kući, u njegovom domu, kao da je neka mala Crna Gora, toliko je neki lijepi, prijatni ambijent. I vodio me sveđe što znamenito da vidim i tako, i odveo me tamo i u Institutu lijepih umjetnosti, to neđe sam ja htio i da ostanem, ali nažalost, mene je to brzo dosadilo kad sam to sve vidio i ništa me više zadržavalo nije. Ništa i ništa mi se dopalo nije izvan klasike koja je tamo i doma Pera Počeka. Gdje ste poslije otišli? Onda sam riješan velju sad da idem na selo, gdje za nastavničića u daleku provinciji i tako propade umjetnost, a svi smo govorili da to treba cilj biti. Cijela ova grupa je govorili, dogovarala se da umjetnost treba cilj biti, a nikako neka trgovina, zarada, ne znam šta. I što mi je najbliže bilo, nekako akademija u Zagrebu, po mome mišljenju, izgledala mi je na jednu svjetsku akademiju, pa možda mi je izgledalo da je i prva u Europi, s obzirom da je Meštrović bio rektor tamo. Velike visine, ja opet dolazim kao siroma, sad baš nemam para, ni sredstava, a hoću da ostanem u veliki grad. I slučajno sretem Meštrovića, javim mu se, kažem mu u kojem sam došao i predstavim mu sve to i tako, on to sve sasluša i kaže, jes, malo ste zakasnili, ali vidjet ćemo da vas primimo. Međuvremeno obratim se, pošto je bio tu i Branko Šenova, direktor,
inače sin našeg velikog književnika Šenoje, koji onako i voli Crnogorce mnogo i poštuje i sve i to, ne. I ja se njemu javim da ga ne bi razminuo jer on je bio direktor i da ne bi uvrijedio. I on isto to kaže. Ali međuvremeno kako ostati, šta uraditi, tako dalje, ili stane neka sreća da se ja zaposlim tamo kao dizajner. Radim plakate, ilustrujem knjige, radim mnogo na tome poslu. Došao sam i do nekog ateljeja u Zagrebu. I ovako reklo bi se da je život krenuo na bolje i da može da se prolazi, radi i tako ne, ali nekako me vuče sama nostalgija. Ne ostaje mi se više u Zagrebu. Htio bi da idem, a kud samo za Crnu Goru. To mi je na pameti, to me okupiralo i to me tjera pošto po to da krenem. I baš jedan dan, jedan dan, jer nisam stigao dalje od Sarajeva kad je izbio rat. To me je zateklo na putu i odatle sam došao s jako velikom mukom u Pipere. Zapravo, pridružio sam se vojsci, kapitulacija je nastala, jedna briga, velika briga, pa i neki rat ovako očekuje ljude, vidim da je neko pripremanje i sve i to ne. I izbija i ustanak kad se ja pridružujem, ali na moju neku nezgodu kako li ja budem ranjen, baš mislim čak u te prve. I na sreću prebacen sam u Pipere na Radovše i tamo srijećem doktora Bora Božovića koji uzima da me liječi i naredi neko čudo. On je vjerovao da ću ozdraviti, a ja nisam vjerovao da ću ozdraviti. Ali ipak njegova je bila, on je pobjedio. Bilo je onako kako je on rekao. I tako po tom ranom ja dugo ostajem i težak, nepokretan, nesposoban za sve i to ne, do 44. godine. I sad ja dobijam poziv, odmah je Cetinje oslobođeno i odmah poslije oslobođenja Cetinja ja prolazim tamo. Tamo nalazim Milana Božovića i Antona Lukatelja. I ja treći, nas trojica smo jedini slikari što smo sad na jedan put na Cetinju. I čekaju na jako velike dužnosti, parole, svečanosti su jako česte, sale se dekorišu, slikaju se slike rukovodioca, prave se linorezi za štampu, za pozorište radimo neki dekor i nešto i tako da smo okupirani neprekidno. Ali ne ostajemo na tome, nego mislimo i to i ostvarimo, tražimo i javljamo se svima onijima slikarima, umjetnicima uopšte koji žive na teritoriji Crne Gore i izvan Crne Gore. I mi se već okupljamo i misli se čak na udruženje. Međuvremeno mene upute u Beograd. Upute me u Beograd tamo da vidim šta misli Lubar, da bi li on bio voljan doći na Cetinje, da se nešto pokrene, da se radi na toj kulturi u Crnoj Gori, da to oživi. I ja odlazim tamo i nađem ga jedan nevjerovatno srdačan susret. Nije me htio cijelo vrijeme pustiti s kraj njega, stalno me nešto pitao, pričao i tako i nekako se osjećao jako zadovoljan što smo se sreli i to ne. I ja njemu kažem, bilo on bio voljan da dođe u Crnu Goru i tako. On to prihvata nekako vrlo interesantno, veli kako ne odmah i to ne, inače ne pita za uslove. Ne vodi računa o stanu, o plati, o svemu tome, ništa ne govori nego da ide. I zadrži me do predveče. Predveče kaže, aj malo da izađemo, da prošetamo. I mi izađemo i baš na prvi korak sretemo Mila Milunovića. I on Milu kaže, Niko, evo tu, Milo se pita, srdačan, duhovit, pametan, simpatičan, sve i to ne. I ono kaže mu, veli, Niko mi kaže da bi fino bilo da pođem u Crnu Goru. Milo ga ne pita, nego kaže, ja bi prihvatio i to ne, ja bi pošao i to ne. Pa veli, možeš i ti, to i za tebe važi. I poslije, ne sjećam se tačno datuma kad su došli, ali poslije su došli oba njih i već je okupljeno slikara, tu su i nove generacije i pomoćnici, sve to. I
razumije se da sad je krenulo da se osnuje škola, da se osnuje udruženje, misli se na galeriju, oživljava čitav taj kulturni život u Crnoj Gori. Pa taj život je na Cetinju, čini mi se, taj put toliko bio jak da teško bi bilo reći kad opet da se okupi toliko umjetnika na Cetinje kao što je bilo taj put. Ali za mene je naročito bilo interesantno. Prvi susret sa slikarima koji onako daju podršku i s kojima se vežem skoro cijel život, to je Cetinjani. Onda prva izložba na Cetinju. Onda prvo službovanje na Cetinju još dok rat traje i poslije rata i to ne. Radilo se sa jednom velikom voljom, radilo se s jednim velikim oduševljenjem, sve je bilo na poslu, često puta smo radili i dan i noć. Ali je trebalo da se organizuje prva izložba. Prva izložba na Cetinju udruženja. I mi tu izložbu organizujemo 13. jula 1946. godine. I kakva radost za sve nas koji smo bili tu, posjetio je predsjednik Jugoslavije maršal Tito. I sa jednim velikim interesovanjem je prepratio čitavu izložbu. Mislim da ni jedne slike nije razminuo koju nije pogledao, razmislio i tako, pa ako smo mu predstavili autora i njega je okrenuo da pogleda onako više ljubezno s jednim pozdravom ili kako bi se reklo s jednom veselošću da vidi tako. Da se vratimo na vaše slikarstvo, na vašu inspiraciju. Ja sam se dugo bavio grafikom. I tu gdje živim u selo, više kuće je jedno uzvišenje. I to uzvišenje daje pogled na Skadarsko jezero. Kad sam tamo ni jedan dan ne prolazi što ne izlazim da vidim sutone jezera, boje jezera, odbleske jezera na Rumiju. Da to sve posmatram, a to se kad posmatram odatle u svako doba dana mijenja kao na slici. Jezero me je privlačilo. I ja sam na jezero došao da ga obiđem, da ga doživim, da uđem u njegove ljepote kojih ima jako mnogo, jer mislim da je teško naći gdje je jezero koje ima dvije stvari, koje možda nemaju druga jezera ili se mene čini tako, lotosov cvijet i pelikan. To je čudo otkud je to u Skadarsko jezero. Pored tih svojih ljepota, kojih je bezbroj, kojega čine planine kao da su postavljene neke kulice. Toliko je to sve u jednome skladu, umjetničkom skladu, da često puta kad posmatram, čini mi se nijedan umjetnik ne bi ima što dodati tamo, što ne daje jezero samo o sebe u svojim refleksijama, u svojim tonovima, bojama i tako dalje. I ja sam se uputio da slikam. Ali nisam se uputio panorame da slikam jezera. Mada me jezero toliko zaokupiralo, izgleda neće me ostaviti cijelog života. Nego sam pošao, nakvirio sam se na dvirove, nad cvjetove njegove, nad lokvanje, nad kasaronje koji u svoje vrijeme imaju jako divne cvjetove gdje se odvojiti ne može. Pogledao sam njegove alge, izvore i tako dalje i o tome je izbila jedna moja inspiracija i ostaje kao takvo. Vi ste dobitnik mnogih društvenih priznanja. Da, to je tačno. Ja sam dobitnik svih tih društvenih priznanja, od umjetničkih do društvenih. A među njima najdraža mi je 13. julska nagrada, koju mnogo cijenim i koja mi daje i postrek za rad i obavezu i veselje i pomlađuje. Vaše veliko iskustvo sigurno vas je dovelo do toga da možete dati i jednu poruku mladima. Kakva bi bila vaša poruka mladim slikarima u Crnoj Gori? Najljepša poruka bi bila za mlade da se drže svoga pravca, svoga osjećaja, zadrže jaku volju i strpljenje i uz to sve ostalo dolazi. A mi, mladih slikara, budućih, imamo jednu jaku generaciju i veliku generaciju i sigurno je da će u toj generaciji biti jako velikih slikara i ja im želim svima dobro. I našima i svima džekovima. Njegove slike pobuđuju vjernost i smiruju dušu. One nisu toliko realnost koliko i san. Jezero je pretočio u muziku, a muziku u slikarstvo,
pa zato njegove uspreptale kompozicije čine možda najpoetičniju i najprivlačniju stranu stvaralaštva. U slikama, koje su tematski očito vezane za Skadarsko jezero i Crnogorski krš, uliva lirsku otmenost, prožetu prizorima ovog podneblja, čija paleta pokazuje bogatstvo preliva i kontrasta. Ove kompozicije na najbolji način pokazuju najiskrivenije vrline 75-godišnjeg umjetnika. Ljubav prema ovom krajoliku, predstavljena likovnim jezikom kontrolisanog i mirnog slikarskog ritma, stvara utisak duboke osjećajnosti, koja nijednog trenutka nije prigušena strogošću nekog pravca, već naprotiv, vođena je smjelom i čistom slikarskom logikom, koja je na ovim platnima našla pravo mjesto.